Картошка 15 тен мешок. Картошка қаншадан? 15 сом bu. 15 сом. Арқыларчы? 27. Отборный 27, пияз 47 сом. 45-тен береді екен, мешок алсаңыздар. 25 сомдан картошка оптовый базарда. Пияз 45 сомдан мешок алсаңыздар. 45 сомдан килограммдап та бере береді екен бұл жерде. Мынакей туғандар. Картошка 25 сомдан. Ассаламу алейкум, Дони 84 kg каналын каткалуучулар, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздар. Бишкек шаары 9 февраль 2023 жыл. Толук базардан бир аз маалымат алабыз. Бей базар күндөрү дагы күндө иштейт. Баларын билип сойгонго, бакканга сурап көрөбүз азыр. Сиздер видеого лайк басып туруңуздар. Эже, саламатсызбы? Балар канча балар? Boşa oynatırken telefon çalışırken. Okey. Brahma degen korosturат. Brahma. Okey. Sizdeki? Ha, başka. İyisi başka yokken çay içiyorlar deydi. Değerlik. Toğuktur köp bunun. İyisi yok hazır. Hareket kılavuz. Böyle bir. Ne? 700? Korostor 700 somdan. Bakkanға да, сойғонға дағы, А, моғыларчы? 650. Мо қара тоғықтағы? 650. Бұлар дағы? 650 сомдан. Мына шында. Мынаке Брама корос 1,5 мың сом. Моларчы? Молан барлы 1,5-нан. Браман барлы, 1,5 мың сом. 600 сом. Коростор, простой коростор 600 сомдан, сойғонға. Бұлар 700 сомдан. Ош базарына келе бересіздер. Ар күні іштейді. Индуктарчы, индуктар? Индуктар 1,5-нан бар, аны 3,000-ден бар. 1,5 мың сом, эркеге 3,000 сом. Индуктың чоң екен. Чоң индук. Мына байкемде келіп қалды бұйырса. Мо корос тоқ бағалары қаншадан? Bizdeki bağısı 600 somdan. 600 somdan, ha? 700 somga çeyin. 700 somga çeyin. Korostorçu? Oşandayla? 600 somdan 700 somga çeyin, ha? Жақсы. Ördök çitetik, ördök. Ördöktör olsa bizdeki 500 somdan 700 somga çeyin. 500 somdan 700 somga çeyin. İnduk? Induklar bizdeki 1800 somdan. 1800 somdan jaş urgaçılar eken, ha? Ақ Brahma kança eken tetiki bayken? Brahma salçı bu 800 somga. Polkrovka eken da? Kança deyiz? 800. 850 som tuğanдар. Mına uşul жерге gelip günde işleşet, günde gelip alıp misалы soyğongo alıp emetsеңиздер болот туğanдар. Ар воскресенье эмес, башка күндөрдө эле иштей берет ушундай. Тоқ көп экен а байка бүгүн? Толтуруп тусту дыйкан. Чала дыйкан. Алып сатар дыйкан десеңизчи. Мо кастар канчадан? Kaslar 1200 som. 1200 сом. Мынакей, туғандар, 1200 сомдан қағастар. Kızlar жайдар келебездер, саты 8-ден 5ке чейин жакта. 8-ден 5ке чейин ушул жерде экен мынакей. Ар жакта жем базар. Ушу менен ош базар. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Лайктан басып туруңуздар. Биз дагы ар дайымкы клиенттерге сык салам айтып атат байкем. Мо кояндар канча? 250 сомдон мынакей. 1,5-2 айлык кояндар. Тугандар мынакей. Ушу менен видеону аяктайбыз.